nza kugusuza abakoze subscribe kuri channel y'abanyarwanda na channel yanyu muri rusange, aba abanyarwanda, abarundi, aba Tanzania, abagande, abanyamerika naho waburi hose ukapfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndagusuhuje wowe ukomeje gukora subscribe kandi nawe ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, ugakora like, ugakora comment. Turagusuhuje kandi dukomeje kugushimira yuko waduhaye umusanzu undi muntu wese ataduha, undi muntu wese atabasha kutugezaho warawuduhaye. Warakoze cyane kandi Imana igiguha umugisha nkuko buri gihe tutangira iki kiganiro tugitangira tubasabira imigisha. Nyamuneka najya nkubwire ngo muri kumwe nanjye Shaka Man ni Good People Show. Najya nkubwire ko tutazigera tubatengwa mu gihe mwaduhaye amatwi mukaduhereza views ndetse mukomeza gukora na like, abakoze comment, abakoze subscribe, mwese turabashimiye cyane rwose, ntacyo twabanganya. Najya mbabwire ngo uyu munsi mufite amakuru menshi agiye atandukanye. Mufitiye amakuru yifatwa rya Prince Kid, uko operation yakozwe, uko byagiye bigenda ndetse nuko byagenze ndetse n'icyabiteye nuko n'icyatumye byose ndabikunyuriramo uyu munsi. N'icyo umuvugizi wungirije w'u Rwanda Alain Mukurarinda yabivuzeho, byose turabivugaho turabikubwire. Sasa twongeye tukubeye ku gihembo ku makuru yafatisha umuntu ushakishwa. Sobanukirwa iyi ngingo n'amategeko yayo. Ibi byatewe n'iki? Sasa twabitewe n'iki kujya tubikubwire? Nuko mu minsi yashize byagaragaye ko Congo cyangwa se Democratic Republic of Congo yashyiriyeho bamwe mu basirikare bakuru ba M23 kuba bata umuntu ngo abafata bamushyira ibihumbi miliyoni 5 z'idolari. Akaba ari amafaranga menshi cyane, buri wese ashobora kuvuga ati amafaranga ni menshi kuko asaga miliyari 6 cyangwa se 7 z'amanyarwanda. Urumva ko ari amafaranga ashobora kuguhindura ubuzima. Ariko se hari abazayakorera cyangwa se arabemera kuyakorera? Ntago tubizi. Turabikugerezaho tubiguhurize tukurebere n'abandi bantu benshi cyane bagiye batabwa muri yombi cyangwa se bagiye bashyirirwaho ibi bihano cyangwa se bagiye bashyirirwaho aya mafaranga kugira ngo babata muri yombi. Ese byaje gucamo tukubwire bamwe mu bantu bagiye batandukanye. Tugiye kubwira ku bantu bagiye batandukanye bagiye bayashyirirwaho muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya ndetse nabo mu bihugu by'Abarabu, dore ko aribo benshi bagenda bayashyiriraho. Sasa ndetse nkugezaho n'amateka y'umwe mu bagabo bashyira amafaranga menshi kuri iyi si, kuko yari umugabo ukomeye cyane bitaga Ayman El Zawahiri. Uwo mugabo muramuzi, Ayman El Zawahiri, ndakeka atari ubwa mbere mumwumvishije. Yakaba yari muvugizi n'umucurabwenge mukuru wa Al-Qaeda. Al-Qaeda ubwo ni ya ntuze ya Osama bin Laden. Ndakeka ari ya Osama bin Laden, na mutwe witwaje intwaro wa Kisilamu witwaje intwaro witwaga Al-Qaeda. Ndakeka abo bose naje mbikucire muri make mbikubwire byose. Nkubwire se kubera iki bashyira ku muntu cyangwa se byemezwa n'iki kugira ngo uwo muntu abe yashyirwa amafaranga? Se bisaba kuba yarakoze iki? Bisaba kuba ameze ate kugira ngo uwo muntu ashyirirweho amafaranga? Nta kindi rero sasa usabwa no gukora subscribe kuri channel gusa. Ibyo ni ibintu ngiye kubwira, ariko ayo mateka nyamuneka ni ikintu nkukumbuje kandi nkukundishije. Ntugicikwe kandi cyangwa se ngo aya makuru agucika, kuko ni inkuru nziza kandi zigezweho tukugezaho. Nkuko nampora mbibabwira, inkuru nziza zigezweho tukugezaho. Wumvishije slogan yacu, ni inkuru nziza zigezweho kandi tuzikugezaho neza 100% cyangwa se 5 kuri 5 cyangwa se 10 kuri 10, 10 to 10, 100% ubyita uko ushaka. Uko byagenze ngo Prince Kid yasanga afatiwe muri Amerika. Ishimwe Kagame Dieudonne uzwi ku mazina ya Prince Kid yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutora ku butabera mu Rwanda bwari bwamukatiye igifungo cy'imyaka 5. Tariki ya 3 Werurwe 2025, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika IC rwatangaje ko rwafashe Ishimwe Dieudonne w'imyaka 30 wari warahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma yo gukatirwa imyaka 5 hamwe ibyaha birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Hari hashize imyaka irenga 3 nta muntu uciryera Prince Kid wari warakatiwe imyaka 5. Ndetse mu bikiganiro n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yatangaje ko nibaramuka batamubonye mu gihugu bazitabaza inzego mpuzamahanga zirimo na Interpol cyangwa se International Police kugira ngo afatwe. Byagenze gute ngo Prince Kid sasa rero yisange aha hantu? Prince Kid Ishimwe Dieudonne yatangiye gutegura irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2014 binyuze muri Rwanda Inspiration Backup. Societe ye yari ishinzwe gutegura iri rushanwa. Mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Mata, Ishimwe Dieudonne yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha
akurikiranyeho ibyaha bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, bityo Rwanda Inspiration Backup ihagarikwa gutegura Miss Rwanda. Uyu Prince Kid yaregwaga ibyaha bitatu ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora inshimishamubiri rishingiye ku gitsina, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ku wa gatatu tariki ya 11 Gicurasi 2022 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo atangire kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Gusa urubanza rusubikwa bitewe n'ubusabe bw'uwamwunganiraga mu mategeko wasabye ko bahabwa umwanya wo gutegura urubanza neza. Tariki ya 13 Gicurasi 2022 Prince Kid yongeye kwitaba urukiko hanyuma aburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwabereye mu muhezo. Hanyuma ku wa 3 Kamena 2022 urukiko ruvuga ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Mu ntangiriro za Kamena 2022 ishimwe yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, gusa biza guterwa utwatse akomeza gufungwa by'agateganyo. Tariki ya 5 Ukwakira 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije Prince Kid ku byaha yaregwaga, ariko n'ubundi ibikomeza kubera mu muhezo kubwo kurinda umutekano w'abatangabuhamya, dore ko hakoreshejwe codes. Kuwa 2 Ukuboza 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Shimwe Diodoni waregwaga ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato, no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, ndetse rutegeka ko ahita afungurwa. Nyuma y'igihe gito afunguwe kwa 2 Werurwe ku itariki 2 Werurwe 2023 Prince Kid yagiye gusezerana imbere y'amategeko, naho ku itariki ya 1 Nzeri 2023 Prince Kid yahise akora ubukwe. Hagati yigeze gutabwa muri yombi kubera gushaka guhisha yahise ajya gukora ubukwe n'umukobwa wiswe Iradukunda Elisa, wigeze gutabwa muri yombi azira gushaka guhisha ibimenyetso bishinja Prince Kid. Hagati aho ku itariki 5 Mutarama 2023 nibwo hamenyekanye amakuru y'uko ubushinjacyaha bwajuririye umwanzuro w'urukiko wari warasomwe ku wa 2 Ukuboza 2022 ku rukiko rukuru rwa Nyarugenge. Tariki ya 13 Ukwakira 2023 Prince Kid yahamijwe n'urukiko ibyaha bibiri hanyuma akatirwa gufunga imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe yarahamwe n'ibyaha bibiri ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora igishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu gihe abantu benshi bavuga ko agiye gufungwa, Prince Kid yahise abura, ari nabwo mu kiganiro n'abanyamakuru mu Bushyingo 2023 umuvugizi wungirije wa guverinoma Mukurarinda yatangaje ko niba aramuka batamubonye mu gihugu bazitabaza inzego mpuzamahanga zirimo na Interpol kugira ngo afatwe. Kuri ubu Ishimwe afungiye muri IC cyangwa se ICA ategereje ko ahafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda nk'uko bigaragara ku rubuga rwayo, ndetse bikaba byagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo WFAA.com. Prince Kid yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas. Naho hano umugabo yafatiwe. Prince Kid yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 nyuma y'igihe gito akoze ubukwe na Miss Elisa. Mu kiganiro n'abanyamakuru mpera za 2023 umuvugizi w'umwungirije wa guverinoma yatangaje ko guhunga igihugu bitavuze guhunga ubutabera. Aho wajya hose ubutabera ngo buragukurikirana. Sasa rero igihembo ku makuru yafatisha umuntu ushakishwa sobanukirwa iyo ngingo n'amateka yayo. Umunyarwanda Fulgence Kayishema wicaye imbere yari yarashiriweho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari.
Kuwa gatandatu Minisitiri w'Ubutabera wa DRC Congo yatangaje igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku batanga amakuru yageza ku ifatwa rya Colonel Nanga Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga bakuriye AFK cyangwa se M23 kuko bashakishwa n'ubutabera bw'icyo gihugu mu gihe gishize baciriwe urwo gupfa badahari. Gushyiraho igihembo cy'amafaranga kuwafatwa cyangwa uwatanga amakuru yageza ku ifatwa y'umuntu ushakishwa n'ubutabera si bishya kuko ku isi Osama bin Laden cyangwa se Felicien Kabuga ni bamwe mu bibukwa bashyiriweho akayabo kuwatanga amakuru nk'ayo kuri bo, ariko umusaruro w'ibi bihembo ntuvugwaho rumwe. Ku mbuga nkoranyambaga benshi barimo kugaruka kuri iki gikorwa cyatangajwe na Minisitiri Constant Mutamba wa DR Congo washyizeho kandi na miliyoni 4 z'amadolari kuwatanga amakuru yo gufata abanyamakuru babiri b'impirimbanyi bumvikana kenshi banenga ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Mugabo kujya afata amafaranga yashyire mu bindi arimo arashyira muri ibintu nk'ibyo. 2024 Colonel Nanga Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga hamwe n'abandi bantu 26 barimo nka Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka bavugira M23 urukiko rw'Kinshasa rwabakatiwe urwo gupfa badahari kubera uruhare rwabo mu kwigomeka kwa M23. Leta ibafata nk'abantu bashakishwa. Amateka y'ibihembo ku gufata ushakishwa. Sasa nayahe mateka tugiye kunyuramo yose. Inzobere zivuga ko amateka y'ibihembo kuwafata cyangwa watanga amakuru yafatisha umuntu ushakishwa n'ubutabera ahera nibura mu kinyejana cya mbere cy'ubwami bw'Abaromani. Mu nyandiko yitwa Money Motivation and Terrorism Rewards for Information Programs ya Christopher M. Ford 2017 ivuga ko kuva kera abategetsi bagiye bashyiraho ibihembo by'amafaranga ku makuru cyangwa gufata umuntu ushakishwa, dore ko mugani no kubwa Yesu nawe bamutaye ibiceri n'imbere 25 n'imbere 30 ndakeka by'ifeza. Ford avuga ko mu bwami bw'Ubwongereza hari inyandiko zo mu 1195 zizwi nka Letters of Moku zasabaga abantu gufata amato y'umwanzi bakabihemberwa. Mu kinyejana cya 16 ibihugu nibwo byatangiye gutangaza ku mugaragaro iyi ngingo y'ibihembo kuwafata cyangwa uwatanga amakuru y'umuntu abantu bashakishwa. Nk'uko Ford ibivuga, akenshi icyo gihe babaga ari ba rushimusi b'amato pirates. Uko imyaka yagiye ibihugu byatangiye gushyiraho porogaramu zo guhemba abantu batanze amakuru yafatisha abashakishwa n'ubutabera bihishe cyangwa baburiwe irengero. Mu 1984 Amerika yemeje itegeko ryo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga ryemeje urwego rwo guhemba abantu batanga amakuru yo gufata abahigwa ku byaha ahanini by'iterabwoba. Iyi ngingo ubu ikoreshwa ite sasa? Umunyamakuru Faustin Bismarck Murangwa ukorera mu Rwanda avuga ko gushyiraho ibihembo bigenewe umuntu uwo ari we wese watanga amakuru y'umuntu ushakishwa ubusanzwe n'intwaro y'ubutabera mpuzamahanga. Yabwiye BBC ati bikorwa n'ubutabera mpuzamahanga kenshi kuko baba babizi ko abantu bashakishwa igihugu cyabo barimo kidashobora kubatanga cyangwa se ibihugu bahungiyemo bidashaka gufatanya n'ubutabera mpuzamahanga ngo abo bantu bafatwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri ruriya rwego ruzashyizeho zikunze gutangaza ibihembo ku bantu bafasha mu gufata abakurikiranwe n'inkiko zabo cyangwa inkiko mpuzamahanga Amerika yemera. Murangwa uvuga ko Amerika ibikora kuko baba bumva uburyo bwa diplomasi
bwa diplomati judiciary butarimo gutanga umusaruro, bakumva ko bashobora gushyiramo amafaranga ibintu bikakorwa vuba. Hari amategeko abiteganya. Ibihugu byinshi ku isi byagiye bitangaza ibihembo nk'ibi ku bantu bishakisha, kenshi baba baracitse ubucamanza bakihisha nyuma cyangwa se mbere yo gucibwa imanza. Murangwa F. Bismarck cyangwa se Faustin Bismarck ati ubundi ntabwo mu mategeko harimo ingingo vuga ngo muzatange amafaranga umuntu afatwe. Igiteganyijwe mu mategeko y'ibihugu byinshi cyangwa mu butabera bw'igihugu nuko umuntu aburanishwa kuko ubutabera bwamufashe, yaba adashobora kugezwa imbere y'ubutabera akaba yaburanishwa adahari. Akazasigara ashakishwa kugira ngo akore igihano. Ahereye kuri ibyo no kuba ibi bihembo akenshi bitangazwa n'abategetsi ba leta, Murangwa avuga ko usanga akenshi yari ibyemezo bya politike kurusha uko biba ari ibyemezo by'ubucamanza. Bin Laden, Kabuga, Mpiranyi, Kaburimbo ese bitanga umusaruro? Minisiteri y'ubutabera ya Amerika ivuga ko ishami rishinzwe ibihembo ku bantu bashakishwa kubera ibyaha ritanga igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari ku watanga amakuru y'abanyamahanga bashakishwa baregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, jenoside n'ibyaha by'intambara. Leta ya Amerika ivuga ko ririya shami rimaze kwishyura arenga miliyoni 8 ku bantu batanze amakuru kubashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, kandi abishyuwe bose bakomeza kugirwa ibanga. Amerika kandi yigeze gutangaza ibihembo ku bantu batandukanye barimo Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Umwe mukanye kuguhereza amateka yose, Abu Musab el-Zarqawi, abakoze ibitero kuri ambasade zayo muri Kenya na Tanzania mu 1998. Abanyarwanda nka Felicien Kabuga, Proteze Mpiranyi, Fulgence Kayishema, Augustin Bizimungu n'abandi bashakishwa n'urukiko rwagishyiriweho u Rwanda ngo ruburanishe ibyaha bya jenoside n'abashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho ibyaha byakozwe mu cyahoze ari Yugoslavia. Magingo ya Amerika iracyashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku watanga amakuru yageza ku ifatwa ry'abanyekongo ry'abanyekongo. Evariste Elunga Luma, abo nibo ngiye kuguhereza sasa, bashyiraho miliyoni 5 buri muntu. Evariste Elunga Luma aka Bogar Bogar, Meroveo Mutombo, Gerard Kabongo, Jean Badibanga aka Kuteneru yabwo. Abo bantu babonye miliyoni 5 bahita umu billionaire guhera kuri miliyoni 5 z'amadolari. Bakekwaho mu 2017 bagize uruhare mu kwica abakozi 2 b'inzobere za ONU bakoraga akazi kabo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri 2019 Reverien Ndikuriyo wari umukuru wa Sena y'u Burundi yatangaje ko yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amarundi ku muntu wese uzamuzanira uwitwaga Kaburimbo wafatwaga nk'urwanya ubutegetsi yapfuye cyangwa ari muzima. Ibi yatangaje icyo gihe nk'umutegetsi wo hejuru muri leta no mu shyaka riri ku butegetsi. Ibyagarutsweho n'abantu benshi. Umuntu bita Colonel Makenga ngo bamushyiraho miliyoni 5 z'idolari. Muri rusange umusaruro w'ibihembo bishyirwaho ngo hafatwe abantu bashakishwa ntuvugwa rumwe cyane kuko abatanga amakuru bashobora kugirwa ibanga. Ibyo bituma bigorana kumenya niba abafashwe nka Felicien Kabuga cyangwa abishe
Osama bin Laden mu gihe bashakishwaga hari abatanze amakuru kuri bo kandi bakabihemberwa. Kabuga cyangwa bin Laden ntawahamijwe cyangwa ngo abe umwere ku byaha bashinjwaga. Leta ya Amerika yo ivuga ko porogaramu yayo y'ibihembo bishyirwaho ku bashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga igira akamaro. Yemeza ko abatanze amakuru bafashijwe mu manza zirenga 20 muri ziriya nkiko zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia. Murangwa Bismarck yabwiye BBC ati kubw'ubutabera mpuzamahanga byagiye bikora nk'abanyarwanda bakurikiranwa na ICTR kenshi byarakoze nubwo ntavuga ko ari amafaranga yashyizweho yatumye bikorwa cyane, ahubwo wasanga n'ubundi hari igitutu cyo kugira ngo abo bantu bafatwe maze bagafatwa. Mu gihe Kongo yatangaje ibihembo bya miliyoni z'amadolari ku batanga amakuru yafatisha Colonel Nanga Bisimwa na Makenga, icyo cyemezo cyagarutsweho na benshi kuko abo bagabo aho baherereye mu gihugu bisa naho bazwi. Jesus. Sasa rero nkubwira ko ngiye kukugezaho amateka y'umuntu bita Ayman El-Zawahiri. Sasa rero reka turebe ko nibikunda ndayakugezaho ntugire ikibazo, ako nibidakunda nzabiguhereza nabyo ejo nta kibazo kuko tuba turi kumwe kabisa saa 5.